ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فقه السنة بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى حمدا سناد النوان صلوات السلام لبون دي دعا كوراني ميمت كما النبي محمد صلى الله عليه وسلم مي صلوات السلام كليك فان آدمنا صحابين شامل كوران السلام عليكم فقه السنة के देवना प्रोग्राम आहे की गवस्मी बद्दल कोल्ली अरगोंड नुजहत शमीम فقه السنة के الازهر यूनिवर्सिटी के मशहूर दन्नबे कलकम गावा फजीलत शेख उस्ताद अलमरहूम السيد سابق लियोवाफा فقه السنة मि फोटोगे दिवेहि तर्जुमा मि प्रोग्राम गळगोन मिगेनस्तेनी मि तर्जुमा कुरवाफावनी अहमद फारूक मोहम्मद मीगे फुरतम प्रोग्राम ग बलाला फावाणी साफ ताहर कमगे तेरें फेनुगे बाता होगे तेरें फुरतम बाग बयान कुरवाफावनी එහෙන් එච්චකා එකුවේ ෆානුවා මුත්ලක් ෆෙනුගේ වාහක ඒගේ තෙරේක ගෙනස්තේ ෆවාණි වාරේ ෆෙනා ගඬුෆෙන් නුවතස් නෝයා ෆිනීගේ වාහකයා කණ්ඩා කෝරුගේ ෆෙනුගේ වාහක আদি zamzam ෆෙනුගේ වාහක මේදුගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගමි බලාලනි ගිනදුවස්තකේ වන්දෙන් හුරුම්ගේ සවබුන් නුවත ආමුගේ තෙක්කා ෆෙනා වකි නුවාෆද වළුෆෙහි නුවත ගස්කහොගේ ෆැෆ්ෆද එච්චකා එකුවේ බදල් ඇස්වාවා ෆෙනුගේ මච්ච ප්‍රෝග්‍රෑම් ಗ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಎವ್ಮ ಅಳಗನಾಕ ಮೀನೆವಿ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಹಮದ್ ಮಾಮೂನ್ ಒಬ್ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಂಗೆ ತವಡಾನ್ ದೇವನ್ आज में प्रोग्राम का मिफार बलालंग हमजे फवनी मी फोटो का बयान को कोरवाफ व बात है कि तेरें गिने दोस्त के वंदें हुरुम के सबबुं नुवत आमुगते गफेना वकी नुवाफ द वालुफेहि नुवत गस्का होगे फैफद एच्चका एकुवे बदल आसवा फेंग मी बागमच इल्मेरिंग इत्तिफागो मिफद फेनकी अमिल जात का ताहिर अदि एहें एच्चे ताहिर कुरा मुतलक फेने मी बाब का असलेकम बेलेवेनी कीरत कुरान के अन्ननिव आयतुका अंगवाफावा बस्फुಳ रियायक्को ए फेनकी ताहिर फेनेकम गा कंडेलिकें बुनेवे कोम्मे फेनकी एन साफ ताहिरुवुं हुद्द फेनेकम गावुमि मैं अल्लाह वही कुरवाफावनी फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा सूरतुल माइदा के हवन आयत के माना दें फेन नुलिबिजिया ताहिर वेलिंग पियाबामी हुन तयम्मुम कुराशे الشيخ मितनुगा बयान कुरवाफ मनी कोम वाहकते के तो फेन नुलिबिजि हालतेग कंद कुरंजे हे गोतुगे वाहक एबेत बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अदे मी फुरतम कमक अलगोमिन मी फेनुगे वाहक बयान कुरवाफ वायरुग मितनुगे मी फेन नुलिबिजि हालतेगे वाहक එහෙනමස් මි කිරිත කුර්ආන් මි ෆුරතම් බාවලෙවමන් දිය දොස්සරුග ඒරුග දිමාවි එකෙක හාදිසාතක කන්දතක ගුලිගෙන් කිරිත කුර්ආනුග ආයත බාවලෙවවා ෆමිවනි එමෙ ගොතුම් බලාරුග මි ආයතකේ මි ඒරුග මි දිමාවි හාදිසාක කන්දතක ගුලිගෙන් ඒගේ අමල් කරන් වි ගොතෙන් නේගිෆ වනිකොන් ඒකම් බයන් කරමට්ටක බාවලෙවුන් ආයතේ එහෙම මිසාලක ෆෙන් නෙන් හාලතෙක දෙන් කීනෙන් හදානි ෆෙන් නුලිබිජ්ජිය දෙන් කීනෙන් හදානි එම් එසුවාල් ಗೆ ಜವಾಬು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿವನಿ ಅಲ್ಗೊಮೆನ್ನ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾಫ ಎಮ್ ಎ ದೆನ್ ಮಿ ಅಲ್ಗೊಮೆನ್ ಮಿ ಸಿಸ್ಲಾಗೆ ತೆರೆಗ ಮೀಗೆ ತಫ್ಸೀಲ್ ತಯಮ್ಮಮು ನೋತ ತಯಮ್ಮಮ್ ಕುರುನ್ ಏಗೆ ತಫ್ಸೀಲ್ ಹಮ ವಾರ ತಫ್ಸೀಲಿ ಗೊತೆಗ್ಗ ಮಿ ಫೋಟೋಗ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾಫ ವಾಣೆ එහෙම අරොන හැම මේ ඒගේ තෆ්සීල් අරොන හිතන් අරනි හැම හිසාබුන්නේ ඒගේ තෆ්සීල් හිසාබ දියාමේ ඒගේ තෆ්සීල් දාන එන්නමස් ෆෙන් නුලිබිච්චි حالتෙග්ග අල්ගොමෙන්න එබෝතේ ෆෙන් බේනු නුකො ama mi tahiru wene gwen Allah subhanahu wa ta'ala ebote algomenna dakkawa devwa funute emagos algomenna me woni bayan kurawa fa e min hagigatuga algomenna libigenda emme bodo mi en ibrataki algomenge deenaki algomenna bura deena nunka ಮಾನಿಕ ಅಲ್ಗೊಮೆನ ನೂಫುಲ್ಲೇವರುಗೆ ಬುರೆ ಮಿದೀನುಗ ಅಲ್ಗೊಮೆನ ನುಜಸ್ಸವಾನೆ ಕಂ ಏಕಂ ಅಲ್ಗೊಮೆನ ಬಯಂ ಕಂ ಸಾಕ ಫೆನ್ ನುಲಿಬಿಜ್ಜಿ ಕಮಗಾನ ದೆನ್ ಮಿ ಗೊಯಿನ್ ಹುಸ್ವೆಗೆನ್ ಹಿಸಾಬುನ್ ದೆನ್ ಮೀಹಾ ಮಾಯುಸ್ ಕಮಗೆ ತೆರೆ ದಾಕ ನುಜೆಹನೆ ಏಗ ಮಾನಿಕೆ ಅಳುಕಂ ಕುರುಮಕ ಹುರಸ್ ಎಳೆಫದ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆ ದೀನಕು ನೋಣ್ಣಾನೆ ಸಾಲಕ ವುದೂನು ಕುರವಿಗೆ ನಮಾದು ನುಕುರೈಫ ಹುಣ್ಣಾಕ ನುಜೆಹನೆ
එහෙම එකන් අල්ගොමෙන්න මෙති මේ ආයතුගේ තෙරේක අල්ගොමෙන්න බයන් කරවනි දැන් මේ හතරොන බෑග තෙරේක ජුම්ලා ගොතේක බයන් කරවා මේ වාහකයේ මේ වලුග මිසාලක ෆෙහි ජහාෆ හුරීම ඒ ෆෙනා ඒ එවස් කහල අසරෙන් හුන්නානේතෝ මිසාක ෆෙන්ගණු කුණි නුවාකම ගාවානම ඒ ෆෙනුගේ එවස් මස්සදෙන වලුග ෆෙහි ජහාෆ හුරිකම ගා වියස් නුවත වල ෆයින්ගලිගෙන් මේ ෆයිත්තකුගේ කුල ෆෙනුගේ හුරිකම ගා වෙස් ඒ ෆෙන්ගණු කුණි නුවාකම ගාවානම ඒ ෆෙන් හේම තාහිර් ෆෙන් කරංගලු මේ බේනු කුරන් කමුදා ෆෙන් කමුගා බෙලවේනේ මේ වාහකතේ මේක බයම් මේ කරවන ඒ ෆහුගේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයන් කරන එෆද එයිදෙන් මින් අසු දලීල් ලිබිදේ එච්චකි එහෙම් ෆෙන නෙන් හාලතේක මිෆෙන් බේනු කරවිදානේ mi halata riya koff fm beenun kurvidane rangalu fen horejje kamuga rangalu goteki fm beenun kurume එහෙම fm beenun kurun iskuram vi tayammum kurumge kurin ehendetto no ehenen mi har mitanuga mi kurigal kommen bayan kuri fenta misalaka mi walu fena mi kandu fena koru fena ware fena mi fenta mi fena nen halatege vejjiya den emme karen hori rangalu mi tahir fena kamuga belevene fenaki mi walu gahunna misaka fehija fonna eruka hunna mi fene nuata mi fena mi fena finaligen mi ekoi fonna mi kula kudakum tagayyar kula badal fonna fene ehem vejje e halatuge efen ei efada halataka balaro hama beenun kurun edevigen wa fene masale nune e halatuga beenun kurun ennames efada fen ei buimak kamunuda fene kamuga vedane ennames wudu kuran note efada kam tahir vega tumattaka beenun kur vedane ad kanduge fen ve sama efada anta detto den algon jahilanam kuriya me saaf tahir kam fenuge bag tereng devana baga meti beenun kofawa fen I fotuga mi liuwaf watan algon danwalana beenun kofawa fene buneveni wudu kura miha novata hinaganna miha een kamaka beenun kofawa fenashe mifada fenaki tahir fenekam ga nubelevene evves shar'i dalil netuma fenaki ege amila zatuga tahir etchekam ga wati mi asluga macha riaya ko wudu kurma hinagatuma beenun kofawa fenuge hukmaki ei mutlaq feneke evves tafaten neti tahir fenekam ga wumi mi bahuge dalilaki ma Allah ekamana rusulevi ar-Rubayya bint Muawwiz ge arihun riwayegen wa hadise den bayan korawaf mani hadis rasul sallallahu alaihi wasallam wudu korawige sifako devwa ekamana vidal fawa vidal meti wa masaha ra'sahu bima baqiya min wudu'ihi fi yadayhi rawahu Ahmad wad-Daraqutni මානයි ඉතුරු එකලෙක් ෆාන් වුදු කරවම්ගා එකලෙක් ෆාන්ගේ අප්පුළුගා හේකි ෆාහුරි ෆෙනුන් එකලෙක් ෆාන්ගේ ඉස්තර ෆුළුගා ෆුස්සෙවියේ අබු දාවුද්ගේ රිවායතුගා වනි أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يديه මානේකි මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වුදු කරවම්ගා එකලෙක් ෆාන්ගේ අප්පුළුගා හේකි ෆාහුරි ෆෙනුන් එකලෙක් ෆාන්ගේ ඉස්තර ෆුළුගා ෆුස්සෙවියේ admi de hadis ka vesama dadi e wahake meti bayan korwa afte to wulu korevumga beenun ful korevi femnuge wahaka ade mi mitanuga bayan korwa me wahake ke wulu kuruma wulu kofonna fenden ege eves halega mige maane nun ei kiye mi horigen gos bimmachen eligen nota mi egotak gos edafenuge wahake nun eves halega mi ki ngata ei gunawana misaka mi wulu kurumattaka wuluge gunan domattaka mi ala fen e fem fodu gang horigen gos bimmaccha jehegen gos dana tanaka diuma faha kunnum saaka bimmaccha horigen diyama dem bimmati gang haka fem beenun kurawa ke nune ei gaga saaka mi fen saaka aidomattaka ulamotta hisaban aidomattaka fen eliye mi doefa den e atun horigen die fem fodu beenun kurevidana ehnamas gam wakivegen e diumuge kurige gam wakivegen diuma fahuge e beenun kurefa fena badalvi hisabun den e beenun nokurane ehnamas mi hadisun algomenna mi engigen dani e gaga ekalege fanuga appuluge hekifa hurifen maneke hashiganda wakivegen nude appuluga huri hekifa huri fenun ekalege fanuge isterifuluga fussevi kamuga ehme mi egotan hunna fen beenun kurevi daanekam bayan kurumattaka algomenna mikam bayan kurawani ehennama mi mitanuga algomen hama samalkan denjene kamaki mi fen beenun kurumuga algomen jehene israf kurumun durheliwa ema egota wudu kura eruga ves algomen hama jeheni viha kuda fen fodakun algomenna wudu kurevene goi egotashe algomen daskuram vi
egota daskoggen egotan amal koffe kamugana den mitanuga bayan koffameti isterfuluga fusse wahaka min hagigatuga mingen dani safta herukama algomen mi ingiresi bahe beenun kura kamugana nama decent kam algomenge hunnan jehe em kirit man nabiya sallallahu alaihi wasallam mi dekkevi safta herukan em furihama maanaga gengulen jehena gotuge wahaka em mi egota algommen mi eba jehe algommenge dirulumuga ves mi riti goitta gengulen eba jehe misalaka bo hawalafa minota bo hevifa hunna gotaka bahattan kamakunu daana em riti istergana riti kollafa bevume em egota algommenge nabiya sallallahu alaihi wasallam algommen mi wani ekam bayan ko devwa fe ekom ko mi ke buddhiverena isharatum fude gota she mi kam bayan korawwa fe mi wani den liu waf mewti ekalek fanan Allah rasul levi Abu Hurairah ke fan gari hon riwawegen wa annani vi hadis ka bayan wegen ve an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالس وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد معني ಅಬು ಹುರೈರತ್ ಕಫಾನ್ ವಿದಾಳ್ವಿಯೆ ಎಫ್ಫಹರಕು ಮದೀನಾಗೆ ಮಗಿಕ್ಕೆ ಮತಿನ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಎಕಲೆಗ್ ಫಾನ್ ಬದ್ದಲ್ ಬೆವಡಾಗತೆ ಏರು ಅಬು ಹುರೈರತ್ ಕಫಾನ್ ಹುನ್ನೆವಿ ಜುನುಬ್ ವೆರಿ ಹಾಲು ಕೊಡುಗೆ ಎಕಲೆಗ್ ಫಾನ್ ವಿದಾಳ್ವಿಯೆ ಫಹೆ ತಿಮಣ್ಣ ಅವಸವಹ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ದುರ ವಡಾಗಿನ್ನವೀಮೆ ಎಫ್ಫಹು ಹಿನಾ ತಾಹಿರ್ ವೆವಡಾಗತೀಮೆ ಏಕೆ ಫಹುಗ ಎಕಲೆಗ್ ಫಾನ್ ಗಾರಿಹ ವಡಾಗಿನ್ನವೀಮೆ ಫಹೆ ಎಕಲೆಗ್ ಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕೊರೆವಿಯೆ ಎ ಅಬು ಹುರೈರಾಯೆ ಕಲೆಗ್ ಫಾನ್ ವಡಾಗತಿ ಕೊಂತಾಕತ್ತೋಯೆ ಫಹೆ ಕಲೆಗ್ ಫಾನ್ ದೆನ್ನೆವಿಯೆ ಕುರಿನ್ ಕಲೆಗ್ ಫಾನ್ ಅಳುಗೊಂಡು ಬದ್ದಲ್ ವೀರು ಅಳುಗೊಂಡು ಹುರಿ ಜುನುಬ್ ವೆರಿ ಹಾಲತ್ಗೆ එහෙම හිනා තෝහිර නුවේ කලෙක් ෆාන් ගරිහුකා මඩු කුරුම අලුකොಂಡು හිංහම නුජහුණීයේ හදීස් කුරවියේ අල්ලාහ්ගේ හුස් තෝහිර වන්ත කමායි හම කෂවරුන් මුස්ලිමකී එව්වෙස් හාලෙක්ගා නජිස් වාන මිහෙන් නෝනේ මි හදීසු මි දේහවනි කොම්මානේතෝ hada mi hadisum furtamechchakam yati junuberi haluga horejkam gane hinagatumge wahaka eme hinagatumaki kobakan hinagatumge terega algommen amal kurun jegoteki kobakan mi ege terega mi muli hashigando ebajehe tahir kolnata fenundu sa tahir kollen ebajehe mitanuga den nabiy sallallahu alaihi wasallam mi bayan ko mi angawani muslimaki evves halega najis wana mi hinna me insana algomme muslimaki muslimege gotugo hunna mi hekkamuga wanama emi hay najihen nune ekiye enege hashiganduga hekifa hori ecche vejjiya hama fen lafa doeli me sabun nimuni ege mane ki ena misalaka junuberi halatuga hunnerugas nota mi hayduga haluga hori kamuga vies mi fadaratu emmi hunna ene ekeheri bumaka islam din naange egotakashe ennames ei ena mi hina tahir veli me hisabun eba nimeye ennames ene hisabun feshiken ekahiriwegen timanna nutahiru haluge mihiri emvi me egotakan nune islam din algomenna angani kiye ehma ekan algomenna mi ingeni najis muslimaka vejje kamugane tahir mihike ehma tahiru kan onnane den alukamek kurumattaka ena tahiru wanje tahirumaki ei adwaki kameke misalaka danwa kamuga wanama mi junuberi haluga huregen hama mi ramadan hama mi rodevso misalaka mi reganuga wagutaki ei ami firikamuga gulun ramadan moga hingun hudda wegen wagutake ena fatis namada bange komaya ko hama ena hinaganegen hama mi namadu kurime hisabun hama ena rodeka vesega asere nukure namadas kurewuni nota misalaka ena mi henu levi horefa helewuni irweri fahunne fatis namadas faitu wegen di enname se nama hinagatuma fahama fatis namadu kurumun rodeves rangale namadas rangale ehme eikiye komhen hashiganduge misalaka efadat mi nutahiru kamaki eikiyen enege mi Allah subhanahu wa ta'ala hazratuga enege nutahiru kan hamagen dakamen nune eikiye
ದೆನ್ ಫೋಟೋಗ ಹೊರಿ ಬಾತ ಕಾರ್ಗನ್ ಗಸೆಂಬುರಿಲಾನ ಇಬ್ನುಲ್ ಮುಂಜಿರ್ ವಿದಾಳ ಫಾವೆ ಎಬೆ ಕಲುನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಸೂಲ್ ವಿ ಅಲಿಗೆ ಫಾನಾ ಉಮರ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ದರಿ ಕಲುನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಫಾನಾ ಅಬು ಉಮಾಮತ್ಗೆ ಫಾನಾ ತಾಬಿঈ ಬೆ ಕಲುನ್ಗೆ ತೆರೆನ್ ಅತಾಯ ಅಲ್ ಹಸನ್ ಅಲ್ ಬಸರಿಯ ಮಕ್ಹೂಲ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅನ್ ನಖಾಯಿಯ ಮಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೇಕಲಂ ವಿದಾಳ್ವಾ ಗೊತುಗ ವುದೂ ಕುರುಮುಗ ಮೀಹಕು ಬೊಲುಗ ಫೆನ್ ಫುಹೆನ್ ಹಂದಾಣ್ ನೆತಿಗೆನ್ ಬೊಲುಗ ಫೆನ್ ನುಫುಹೆ ವುದೂ ಕುರುಮ ಫಹು ಎಕಂ ಹಂದಾವಮುನ್ ವುದೂ ಕುರುಮುಗ ಮೂಣು ದೋವಮುನ್ ಏನಾಗ ತುಂಬುಳೀಗ ಎಫೆನುಗೆ ತೆಕ್ಕಂ ಹುರಿನಮ ಎ ತೆಕ್ಕಮುನ್ ಬೊಲುಗ ಫುಹುಮುನ್ ವುದೂ ಸಹವಾನೆ ade mithanuga bayan kurawwa famyanika mi boluga ayatuges mi kirtu qur'anuga mi wudu farluta bayan kurawwa fa ayatuges Allah subhanahu wa ta'ala mi famsahu bi ru'usikum boluga fem foheshe bolum bayga fem foheshe bay mi almarin vidalwani ega maane ki bolum bayga fem foheshe muli boluga ekiga fem nota bolen ekiga fengala bodonna wahake nune famsahu masahanu ta fohelashe em egota bayan kurawwa fonna iruga misalaka mi boluga fem fohen handan netigen fadharate gossikamu gawanam hama nimmala fa em fahwa gotuga hama handan wumun e boluga hama fem fode ha kalumun hama fudene ei argumen hama kuriges misalaka ekle fano aipuluga heki for fem fodun boluga fem fusse wahaka kurig argumen hama kiya fem em egotan e hudda wegen wane egota amal kurun ei mi handan wumun egota ekanta kurumun hama fudene ದೆನ್ ಇತ್ತುರ ಲಿಯುವಾ ಫೆಬೆನ್ ಇಬ್ನುಲ್ ಮುಂಜಿರ್ ವಿದಾಳ್ವಿಯೆ ಮೀನ್ ದೇಹವಣಿ ವುದೂ ಕುರುಮ ಬೇಣು ಕುರವನು ಫೆನ್ ಏಗೆ ಫಹುಗಾವೆಸ್ ತಾಹಿರು ವಾಣೆ ಕಮಶಾ ಎ ಫೆನೊನ್ ತಾಹಿರು ಕಂದಿಬಿ ಗಣೆವೇನೆ ಕಮಂ ಎಮ್ಮೆ ಬೇಕಲುನ್ ದೆಕೆಲೆವಿ ಕನೆ ಅದಿ ತಿಮಂವೆಸ್ ದೆಕೆಲವ್ವಾ ಗೊತಕಿ ಏಯಿ ಹಮ ಎ ವಾಹಕತ ಮಿ ಬಯಾನ್ ಕುರವಂಡೆತೋ ಅದಿ ಮೀ ಅಲ್ ಇಮಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ ಗೆಫಾನ ಅಲ್ ಇಮಾಮ್ ಶಾಫಿঈ ಗೆಫಾನ್ ಗಾರಿಹುನ್ ಆಸ್ಫಾವಾ ಎ ರಿವಾಯತೆಗ್ಗ ಎ ಬೇಕಲುನ್ ವೆಸ್ ವಿದಾಳ್ವಾ ಗೊತೆ ಹಮೆ ಫದಾನ್ ಇಬ್ನ್ ಹಜ್ಮಾ ಸುಫಿಯಾನು ಸೌರಿಯಾ ಅಬೂ ಸೌರಾಯ ಸಾಹಿರಿ ಮಜ್ಹಬ್ಗೆ ಹುರಿಹಾ ಇಲ್ಮೆರಿನ್ ವೆಸ್ ದೆಕೆಲವ್ವಾ ಗೊತಕಿ ಮಿ ಬಯಾನ್ ಕುರವನು ಗೊತೆ ಅದ್ ಮೀನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ ದೇಹ ಕುರಂಜೆ ಏಕಮಕಿ ಫೆನ್ ಇಸ್ರಾಫ್ ಕುರುಮೆನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ಗೆ ನೋಣ್ಣಾಣಕ ದೆತ್ತು මෑගන් එච්චකී හගේගතු ගල්කොම හම මී දෙක්ක වාහකයක බේනුම් කුරේ ෆෙනුග වාහකය තෙරගොම කියනි හම ෆෙන් ඉස්රාෆ් කුරුමුන් දුරුහෙලි වුම බාරවල මට්ටක දීනුග බයන් කුරවා ෆවා කමකේ මී ෆෙන් එයි අම තාහිර් ෆෙනුගතුග ලව්වා ෆමනි එසවට්ටකේ ඔහරි හෙගෙන් දා ෆෙනුගෙවස් අතුක හුරි ෆෙනකුන් ෆොයින් ෆොහෙ විදානේ දෙත දැන් තිම්වන බෑන්ගේ තොමියති තිම්වන බෑග මියති තාහිර් එච්චක එකුවේ ෆාවා ෆෙන් ಲಿಯುಮ್ ಗಮಿಯತಿ ಮೀಗೆ ಮಾಣೆಕಿ ಸ್ಯಾಬೋನ್ಯ ಕುಕುಮಾ ಗೊದಂ ಫುಫದ ತಾಹಿರು ಎಚ್ಚೆ ಫೆನಾ ಎಕುವೆ ಫಾವುಮೆ ಮಿಫದ ಫೆನುಗೆ ಹುಕುಮಕಿ ಎಯಿ ಫೆನುಗೆ ನಂದಿನುಂ ಎಕಶೀಗೆಂ ವಾಹಾ ಹಿಂದೆಗ್ಗ ತಾಹಿರ್ ಫೆನೆಕ್ಕಂ ಗಾವುಮೆ ನಮ್ವೆಸ್ ಎಫದ ತಾಹಿರು ಎಚ್ಚಕ ಎಕುವೆ ಫಾವುಮಾಯಕು ಎಯ ಫೆನುಗೆ ನಂದಿನುಂ ಎಕಶೀಗೆ ನುವಾಕಮ ವಾಣಮ ಎಹಿಂದು ಎಯಿ ಅಮಿಲ್ಲ ಜಾತುಗ ತಾಹಿರು ಎಕಮಕು ಎಹೆಂ ಎಚ್ಚೆ ತಾಹಿರು ಕುರುಮ್ಗ ಕಾಬಿಲ್ ಕಂ ನೆಫೆನೆಕೆ مان الله كمنا رسول لبي عطية قارهم رواوكين بي عن عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد معني عطية بداروية رسول الله صلى الله عليه وسلم قداري كمبلكو إبهي زينب گفان أبهار وگن تمامن إكمنا هنم گكنته كاولوانيكو رسول الله صلى الله عليه وسلم إتنا فامبر بيسوا حديث كرفي إكمنا هنم گاتيم فهر نوت فاس فهر نوت تيبه كملونن إكان إگوتا كرفما فني لوانما إيورگين فهر كنار فنگلا فاوا فنون فنورو واشي ಅದಿ ಎಮ್ಮೆ ಫಹಂ ಫೆಂಗಳುವಾ ಹಿಂದು ಎ ಫೆನುಗೆ ತೆರೆಯ ಕಾಫೂರು ಕೊಳೆ ನುವತ ಕಾಫೂರಾ ಎಕ್ಕುಫಾವಾ ಇಚ್ಚೆಂ ಅಳುವಾಗಿನ್ ಫೆಂಗಳುವಾಶೆ ಅದಿ ಹಿನವಾ ನಿಮಿಲೆವ್ವುಮುಂ ತಿಮಂ ಕಲೆಗ್ ಫಾಣಂ ಅಂಗಾಲವ್ವಾಶೆ ಅತಿಯಾ ವಿದಾಳ್ವಿಯ ಫಹೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಎಕಮನಾ ಹಿನವಾ ನಿಮುಮುಂ ಎಕಲೆಗ್ ಫಾಣಂ ಎ ಖಬರು ದೆನ್ನೆವೀಮೆ ಫಹೆ ಕಲೆಗ್ ಫಾಣುಗೆ ರಿದಾ ಕೊಳೆ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ನ ದೆವ್ಮ ಫಹು ಹದೀಸ್ ಕುರೆವಿಯೆ
මිරිදාකොළුන් එකමනාග හෂ්කළු කෆුන් කුරබ්බාෂේ මීග මි වර දිගු හදීසෙ මීගේ තෆ්සීලත් දායරු කීකේ තොබිතායවන් ade mi mitanuga mi hadis ka bayan kurava wahake balaruga mige meti algommen mi kashkama ke mige wahake war boda gule wahake mitanuga bayan kurava men den mi kunnar fatu fenuga wahaka bayan kurava fa ingiruga ei ki kuranto kunnar fa beenun kurani e algommen ham mige balala hamarangol nuktay kunnar fatike ege zaatuge ei ega mi acidic gote nota mi hashigandu hunna mi jarasium ta duvwalu mattaka ega hunna madda take ege sababum barekkam gavegende em egoten fm beenu kuruma bayan kurwa fameni den mi zamanu galgum beenu kurani mi shampoo mi shower cream nota sabon algum beenu mi kurani em hama ekantan e sunnen hama mi ega seba hasil ve kunnar fatuge sunnenge ba hasil ve hama mi sabon nota mi shampoo ifadech beenu kurumga sabun ennames migameti tabi'i etchakun algum menna miwati eruga den hama gam sabonye nuhunnan me eruga liben hu eruga huri etchakun ekan algum menna miwani bayan kurwa ema egota mi fen ala eruga ege mane ki fena mi nota mi tahiru fenuge tereya misaka kunnar fat mi girala fala fori kam gaves fen ei najis fene gotuga nuwane e halatuga beenun kurevene fene kam gavegen dane den efoga kafur kolege wahaka mi ege zatuga ei mi mama hudu kulya gunnech fena ekweli ma ves kulen ves kulen hunnane me gota ma tahiru echke em ege hunnane hamekani wahike em ei hashiganduga mir wastu vumattaka beenun kurevecche gotuge me fahun enega hashiganda mayita ga hashiganda alale fenaki ek kafur ekkol dafa fen kamuga vuma min agetuga mi nafs hashiganduga me fahuwa gotavves hashigandu me furihama gotuga tahir ko beumattaka mi algom me samal kan denjena kamek gotuga meti kunnar fe beenun kuruma adi me fahuwa gotaka kafur fen alafa enega hashiganduga mi nuba was evves gotaka nuduwana fada gotaka bevuma barekkamuga vegenda gotashe bayan kurwa famani adi miga ebengeto ehin hadise ves itura kuriyed dairu man Allah ekamana rasul levi ummuhani ge kiban riwawi genve an ummi hani radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam اغتسل وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة ಮಾನೈ ಉಮ್ಮುಹಾನಿ ವಿದಾಳ್ವಿ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಏಗ ಗೊದಂ ಫುಶುಗೆ ಅಸರು ಹುರಿ ಕಂವಾರೆ ಗಾ ಹುರಿ ಫೆನುಂ ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಾಮುನತ್ ಗೆ ಫಾನಾ ದೆಕಂಬಲುಂ ಎಕುಕಾ ನಾನೆ ಫುಳು ಫಿಲ್ಲೆವಿ ಮೀವೆ ಸಮ ಹಿಂ ಎಚ್ಚಕ ಎಕುವೆ ಫಾವಾ ಫೆನೆಗೆ ವಾಹಕ ದೆತ್ತು mitanuga ahigatuga algome mi godam fushuge wahaka mitanuga bayan korabwa fa ingiruga algome hama mi asaru hurunge ta mitanuga meti ma ega asaru bodan hurejje kamuga wanama mi tafatu wegen dan ehennames kuda minwarin ega hurejje kamuga wanama e hama beenun korave ehennames mi nispatun gina kamuga wanama ei rangalu fenek kamuga nuwane egota beenun kurun e algome mi hadisun algome nagam vi deheki ei asaru ginan huri kamuga wanama bodan huri kamuga wanama e beenun nukurani kudakon asaru hurejje kamugane beenun kore dane admi program ga mi balali tahir etchaka ekuwe fawa fena den adi ege itura beenun ko fawa fenuge matcha den adi algonmen kuri program ge baata hoge teren bayaka ves ali alwalin gina duwastake wanden hurumge sababun nuwata aamugote ga fena waki nuwafada walofehi nuwata gaska hoge faffa etchaka ekuwe badal as fawa fenuge matcha ves kuring e program ga balalani hatarwana baya ei najis takecha ekuwe fawa fena den kuriyang hori bay baataga admi program ga miyadu mi balal baata hogaves itura tafsil devma wadaneri ad ustaz ahmad maamun program ga bar dande viti warbla shukriya mi hasabu miyadu ge program nimmala fargon wakivelana mi program ga himanali hadisa ayat vidal devi ibrahim imaz program ufetti ahmad suhan hushayli nuzhat shami assalamu alaikum إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فقه السنة